बाक्सानि उत्तर कुसियाव थांनाय हराव रायजोनि गेजेराव दावराव दावसि आखाइ आखाइ टर्च लाइट लानानै ओंखारबोयो बायहेरायाव मानोना अजगर जिबौ ओंखारदों गंसे नखरनि न' सिङाव गिदिर अजगर जिबौ ओंखारदों बेखौनो नायनो हराव सेंग्रानिफ्राय बोरायसिम ओंखारबोदों हाग्रा ओनसोलनि जिबौआ सुबुं थानाय ओनसोलाव ओंखारदों भारत भुटान सिमना ओनसोल उत्तर कुसिनि सिमलाबारिनि नवीन मदाहिनि न'आव बोखांनो हायो बे अजगर जिबौखौ नखरनि मानसिया जिबौखौ नुनायनि उनाव हाग्रा बिफान आरो जायगानिनो एनजिअनि सोद्रोमाफोरनो खौरां होयो उनावहाय हाग्रा बिफान आरो एनजिअनि सोद्रोमाफोरा जाथायसालियाव थांनानै नवीन मदाहिनि न'निफ्राय अजगर जिबौखौ हमनाय जायो फ्राय 9 फुट गोलाव 15 किल' लिरथायनि अजगर जिबौखौ हाग्रा बिफाना सुबुनखातानि थिखानाय हाग्रा ओनसोलाव हगारनानै होयो আমাৰ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যিটো আমাৰ বানপানী হৈছে সেই বানপানীৰ মানে সোঁতত সকলোবিলাক মানে সাপ বা জন্তুবিলাক আমাৰ কিছু ওখ ঠাইলৈ গুচি আহিছে আৰু আজিও ইয়াৰ আগতে আমি দুখৰ ধৰিছোঁ দুখৰ ধৰি পেলাই আকৌ আমি জংঘালত উত্তৰকুছি আমাৰ ফৰেষ্ট জংঘালত এৰি দিছোঁ আজিও আমাৰ উত্তৰকুছি যিটো নেকি আমাৰ SSB কেম্প আছে কেম্পৰ ওচৰতে নিংনা বুলি কয় নেকি তেখেতৰ নামটো নবীন দেউৰী নে কি তেওঁৰ ঘৰত আমি এইটো পালোঁ দাসৰ ঘৰত গতিকে পাই পেলাই আমাক লগালগ খবৰ দিলে আৰু ফৰেষ্টে গৈ পেলাই আমি NGO আমাৰ আছে আমাৰ জিৰু ভাই আছে এনেকৈ লগ লাগি গৈ পেলাই আমি এইটো কৰায়ত্ব কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ খাদ্য বিশেষকৈ খাদ্যটো বিৰাট অসুবিধা হৈছে সেই অসুবিধাৰ ফলত তেওঁলোকে আজি ৰাস্তাই ঘাটে হওক বা কাৰোবাৰ হাঁহৰ গঁৰালতে হওক তেওঁলোকে খাদ্যটো মানে বিচাৰি ফুৰিছে গতিকে এইখিনি মোৰ দেখিছে যে আমি 3টাকৈ সাপ ধৰিছোঁ গতিকে এই সাপ 3টা আমি উত্তৰকুছি বনাঞ্চলত এৰি দিছোঁ যোগক এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ মানুহৰে অসুবিধা হৈছে গতিকে জীৱ জন্তুটো আৰু বেছি অসুবিধা হৈছে মই সেয়েহে আমাৰ উত্তৰকুছি ৰাইজক বুলিয়ে নহয় গোটেই আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ যদি ফৰেষ্টৰ বা আমাৰ যিটো নেকি ফৰেষ্টৰ যিবিলাক জীৱ জন্তু বা কোনোবা ঘৰতে হওক বা কাৰোবাৰ বস্তিতে আহে তৎকালীনভাৱে আপোনালোকে সংৰাগ নকৰি পেলাই আপোনালোকে বেয়া ভাৱ নলয় যে এইটো সম্পত্তি আমাৰে যে নিজৰে সম্পত্তি হিচাপত ভাবি লয় যাতে আমাৰ ফৰেষ্টক মানে তেওঁলোকে অৱগত কৰে আৰু ফৰেষ্টে আমি সদায় সাজু আছোঁ ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি গৈ পেলাই আমি তেখেতসকলক যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি সহায় কৰিম मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाय लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजाग खालामनो हागोन